nas Belgija. Uha! Ovo je Torov čekica naša. Torov čekić. Ovdje u Ardenima je odvratno zima. Zima je, da. Vidi žice za čaj. Koji je mjesec, koji datum je? 19.7. jebote, imam osjećaj ko da će Božić sutra, ovo je. Užas, užas. Koliko slojeva ima? 1, 2, 3, 4 i dlake 5. Jel pozdravlja ili psuje? Daniel, comment. Commentaire, j'en ai pas de commentaires, j'ai les jambes coupées. Mladen Merd, huh? For Deda it's difficult to go up and down. Yeah. With this tricycle it's really difficult to go up. It's too difficult. Yeah. Skretanje, znači glavne ceste ovako u lijevo pokazuje kam. Zove se mjesto Vincent. Vincent, tak nekako. Znači još 20 km. Šta? Kaže, u St. Vincentu nema mjesta, šalje nas 16 km dalje prema Briselu u Wottenburg. Znači nije 20, nego je 35. Stvarno zna kamp odabra, to je čudo, Ovo su kampovi sa 14 zvjezdica. Oh merde, oh merde. Merde, hot. Evo. This is Belgium. Pokaži cigle, Evo, tu je lijepa mjesta dakle za šatore, evo ga. Super trava posvuda. Evo, Mrvas je naša najbolje mjesto, najvjerojatnije nema ni travka ispod. To je to. A tu je nekad bio bazen najvjerojatnije. Ovo je elitni dio kampa. Evo, ovo je super. Bilo je odlično i daj se ako se ponovi još jedna ovakva ruta. A kak ti se kamp sviđa? Kamp? Pa ovako još nisam vidio, evo. Ovi su po crvenim mundirima. Evo, prije nego što ovako. Šta, o čem se radi? Svaka majica ima jedan grad gdje su bile jedne olimpijske igre. Vi ste dobili igre koje postoje, ali nisu odigrane. Jer su 40 bile igre, 40 su bile igre. Hvala vam lijepo, hvala vam lijepo. Deko, tu sam krenuo, Bože dragi.
Gdje sam došao, srce mi kuca, jesam I dobio ti ide na ovo, ja to moram da... Ne, tu ima malo crnog, Mislim da ta majica može čak i na cipeli ići. Idemo se, hvala na poklone. Evo, vi ste do Londona brzo. Pa sad, Šta ne veliš? Šta ne veliš? Kada Sava krene prema brodu. Nećeo. Dobro, nema što ti nema. Da se rešimo ovih žena. Evo vidiš. Napraviti krug ovdje. Trebali bi s druge strane slikice. Hoćemo ići na onu stranu. No, ba sad kad smo ovdje ćemo i tu. Slika, da, nešto malo. Pa ne moramo juriti svaki dan. Pa ne, nije to juže, nego nas se... Kojeg je ovo? Šta je sad? Nije, tu su samo u centru, dok nismo došli u ovaj centar nije bilo. Daško u nedogled. I drito mlato, di drugdje. Evo, dakle, 11 sati, a još je ovakav... Ti vjeruješ Da, to je? da, da. Ovo meni pak nešto. Ovo u Dalmaciji, ono, dočekaš u 9 na večer. Deda. Ti će slaviti. It's heavy tree. Ajmo se prvo s ovim kucnu, pa ćemo onda piti. Happy birthday. Aj, Marija, Fotka. Dobro, okej, polako. svak napravimo. Sad je tu, je. Sir, Konije. I have something for your birthday. Čem se radi? Kurac. Ajmo ja na plavu. Pa nisi to nabavio. Za nabu. Nismo uspjeli kupiti tebi ovo. Navodno smo čuli da si ti to već riješio, ali ovako. Više ne proizvodi. Ili ja ćeš negdje otići putovati. Živio ti nama. Još jako slobodno. Da je prošlo što sam učio da prođemo, znači sve ovo što smo prošli do sad i što ćemo proći. Evo, hvala ti. Hvala mlade. Sad predsjednika, kad nije bilo tamo. Hvala predsjedniče. Ja, tu novo. Svi drugi su spremni, jebi. Nisam ja. Snimi njega malo. Evo i Hrvaća.
Pa da, danas je ono, malo duža ruta i tak. Malo odradit ćemo. Micek ovoga špek, luk i to ne, to kaj ide. Ne znam uopće kako će danas. Biciklistička staza cijelim putem Genta je standard. Ajde, to je lijepo vidjeti. Ajmo! Ništa, Mladen, daš GPS. Ako ne bu, Pero je tu. Kaj hrc, umnje? Da, sad je li napuha, naš ono, ne znam. Ćemo upucat. Došli smo. Evo nas! Evo sad šutim. To si lud, evo. Bila najbolja nudistička plaža. Ajde, javi. A? Javi. Aj na glavu dole, spusti. Mislim da je prek Engleska, ali nije. Ali ima 3 sata do tamo. Ko nema, on treba ovdje promijeniti funte, ne eure ne tamo. Ok. On est au stand, là, il y a combien de kilomètres pour aller chez vous? Au stand. Ah, une 60aine de kilomètres. Et on part tout de suite alors. Ah, c'est... Kanal Newport Dunkirk. Evo više do 30 km. Alors vous prenez l'allée qui est juste là? Oui. Dečki, morate vidjeti ekipu kakva je tamo. Viš treba kako je. Of course, when you are on the road all day long and you are in the camps all night long with the same people, listen to the same voices, see each other naked, getting drunk together. There will always be some times where you think, maybe I should leave this place. But it was just like short moments. I have these after like 2 weeks or something like that. I would like to just go somewhere alone. But when I came out of that little moment, then I feel that okay, now I'm used to be with all these people all the time. And what I'm most afraid of right now is how will I react when all this is over? Evo isto zec. Bonjour. Stišće se valjda voda. Zadnje jutro na kopnu. Zakaj, Marat, zakaj ti voziš danas? Ispalo je tak da je Micek dobio menstruaciju od muke. Isto primisli da bu vrabac vozil po Engleskoj, po lijevoj strani.
grunta, stranu ceste pedali na grunta. Bye bye euro, welkom slatka funta. Bye bye euro, welkom slatka funta. 1, 2, 3. 600 cans of beer on the van. Finally. Svi smo napeti u iščekivanju. Čega? Ne znam. Šta iščekuješ? Nešto, nije ni bitno. Start, kročit nogom na engleskom tlo. Slažem se. Ej, Buras, di si, ej. Buras, Burki. Nije naš. Žac, prvi dojmovi. A? Prvi dojmovi. Prvi dojmovi Engleske. Preprometna cesta, vruće je, nema kiše, to nije Engleska vjerovatno. Radio. Prvi obrok u Engleskoj, najbolji sendvič ikada. Počeli su problemi. Esperu drugi put otišla guma. Meštan? Ovo je priza jer one prvi nisi mogu snimiti. Da. Daniel je jako umoran. Je. Ja više nisam znao kad su... Dečki, kad smo mi nas prošli. Nemam pojma, ali bilo ludo. Pa nema tu kampa čovječe ni za mrtvace, ono, ni za život. Pa gle kaj ste našli para da radi. Ovaj čovjek ne prima šatore uopće. Zadnjih 10 godina ne prima... A nije se teško naviknut na vožnju ljevom stranom. Always look on the right side of life. Dario, kakvu medaljicu imaš? Najbolju, Hrvatsku. Ne znam kaj je bilo gore, ali zaslužio sam. Taram, 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 taram.
Always dale. look on the right side. Fly. Always look on the right side. Fly. Nisam znao da ovo mogu. Čest. Dobro strava. Bravo, strava. Congratulations, Jesse. A jesam da će se vratiti. Congratulations. My dear friend. Okay. Imaš fotku, moramo je staviti. Imam fotku, imam snim. Super, to ćeš mi dati. Nešto evo te. Stigli mi. Kakvi su drugi dojmovi? Pa evo, malo sam zamišljen, malo razmišljam o svemu skupa. Na cijelom putu, u ovom trenutku. Malo sam onak emotivan. Look me in the eye and say, yep, and say that you were planning to reform, that the Prime Minister was planning to reform inheritance tax before our party conference. See if you can look across the dispatch box and just say it. Answer is yes. And we got unequivocally yes. And every year, and all order, Prime Minister. Dobar dan. Come on, come on, come on.
Evo, za 2 minute napravit ćemo jednu malu tombolu. Čekaj da čuje Saša. Samo malo, Mladen. Da, da. Evo, pakiramo se. Marac i Mladen slažu bajkove. Kaj zda ono? Da, ono ovdje ovakili. Jeste se, malo se zbite. Pero, ne staneš mi u kadar. Dobro, tako. Ensuite, bon, je suis arrivé certainement très ému parce que c'est une aventure, on ne sait jamais si on va jusqu'au bout. Et cette fois-ci, je suis arrivé, enfin, cette fois-ci, comme il m'arrive souvent dans les aventures, je réussis à aller jusqu'au bout. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis arrivé à Londres. Yeah. And then of course I'm getting sunburned and getting in a pretty good shape now after riding more than 100 kilometers every day. It's something I can bring with me, and of course usually the big experience is when all this is over and you're thinking back
when you're going back to your normal routinized days, then you really will discover and recognize what this trip meant to you and how it changed you in many ways. For a couple of days I was looking forward for this to be over because I feel very, not physically tired, but mentally exhausted. It's like we have been through so much and see so many places, so like the brain wants a little rest, but then again we'll see how one will react when all this is over. I mean, 30 days of constant impressions, physically impressions or visible impressions, and it will be strange to be alone. I have to go back and close my door in my apartment, and then suddenly everything will be silent. I'm a little afraid to what will happen.